fia lava la tātou polkalame o le tala le nei e whaavavau e to e whaafeilo i atu i ate oe le wopeleina. I le nei whai tu aso file mu to amalie ma le panga noa le nei wa saunia e ao le tua. Tātou te whtapa i ma whailoa i ai le nei awala pe ona masani ai. E ele talitonunga o loo mawalunga lo soifua. Ia e meise whai o le alala mai le maota po o le lawa ma mai moa whaafonga mai. Tātou awai whaatasi e whaaftaia le atua, o na olana pule whaasoifua, o le nei wa tātou aulia manuia mai ai lona lima le nei, o masina o le nei tausanga. E ui lava i whaafati a tā mai ma whaafi tāuli, o lo o a whaati ai la tātou wholaunga. Ua le a whaina lea, wa e tele na ua le alofa o le atua, e ufi ti ai ia, ti ngā umalava, taimi e tasi e sao lava le apostolo Paulo, i ana whautuanga ili tusi o Tesalonia muamua, ta upe lima whaipu muamua, ma le lua whapea mai, a o aso ma tausanga le au soe, e lea o ngāo na outo e tusi atua i ate outou, a wā ua outou i loa le lei lava. Sao le lei lava le apostolo, e le eise kerisiano wo e toe so i fua maola tau wiso, pe tau mate, i a lunga o leolanga maona fōringa o lo i nei, ma fuaanga leo le whaimai o Paulo, e lea o ngāno to e tusi atu, a wā o kerisiano o malava, wa lātou masani le nei, mai loa le taimi ma le tau o leo langa, lea wa tātou iei nei, to e taliaina o e ma le fia, mo le whaawawina o la tātou polokalame, i le nei fo i aso, sa i o tātou te talo. Whaamanuina pea e tū tasi ma tū mawalunga lo vi inga le tua, wa e te fio pe lava i le nofo ali i e sili ma le mawalunga o oe o le atua o atua umalava o le tupu o tupu le atua. Whaftai o oe o le atua e Manuelu na e liu tino tangata e te mafuta whaatasi malau whanau. Whaftai mo le avanoa wa e toe au maia i o ao e mafuta i mo tangata i so se mea e ala i le whaasoa ina o lau upu o le tala le nei o le wha o la tanga. O le tala le lei e whaavavau. Whaamanuia o tangata le atua mātou te leo i loa lo lātou sio manga a wā e iai pia lava le malanga sa wā le maliu male oti. O ngase ma mai o leo langa e mapu i tinga ai. O whaafi tauri ese o leo langa e mātou te tatalo po lea lava le tūlanga o iai o tangata. Ia whaalia lo mana ma ia e tūla lata ia te i lātou. Whaamanuia lau tuspa ia, ma whaamamalu mai. Ia i watu mea malava i lau lava vi inga. Ono lau suaf pele Yesu o mātou wole, ma wala au atu ai nei. Amen. Sa tasi o mea tu pito ma le whaapitoa lava. I le tusi eina o le fionga pa ia le atua. E o foi i lona oso fieina. O le tūlanga lea i le whaatūlanga ina le lei o lona ngangana na tusi ai. Mafua anga le alai o na longo le lei, o mafua anga le alai o na le whaasolo a toa ina, a o se tusi e ese lava, e le ngate na yailo na mana, a o le tusi e whaatu langa ina le lei, each grammatical style, no winga, i le tūlanga o le tusi e ina, e matua mauti noa lava, e o lava foila i vaenga whaapitoa, le ala u whaingoa ina, o vaenga o le tuspa ia e mata ola, pe tū mati la tila mai, i lona tūsia ina, i lona krama pe ona masani ai. E ta tau lava o na ave i aile mea lea, e ilo to toa e tangata whai tau tuspa ia, e ave i aile upu o le grammatical analysis. Lona winga, e le ta tau ona so ona tu ina atu i so se awala, e ta tau ona ilo ina to toa. E ho o lava fo i la ili mata upu lea na tātou, tala no ina le vai aso ua tua na ia tu nei, tani elu e surulua whai ipu mua. I le tu lai mai o me ka eli e whaaola pe la vea i ona tangata. O Yesu lava le nā, i lona toe a fio ma malu mai, mana tua fo i e oela ua pele, o le toe whaalinga pito i sili lava, ma te leo lea tua sili ese. O le whaali mai lea e ala i lea fio mai, o le li whaola o Yesu, Tito me tau pue lua a lona whai upu e tolu. O whaatalitali atu i le whaatua tuanga e manui ai. O le whaahali mai lea o le pupuna o le atua sili ese.
o lo tātou whaaola lea o Iesu Keriso. The most glorious event lea la tupu mai o le whaahali mai lea o le ari whaola. Ei te sila fia. E o lava i le mea silisili lea o le atupu le lalolangi le toia fio whaalua mai o Iesu. Po o le tūlai o mea kaeli. O se mata upu ua matua la wiloa, ua matua malosi le au whatuatua, ma ua matua no fo fale foi i fina ngano le au kerisiano. Ae ta tau lava ona matua va ai i ai. O le mea lea, tātou te toe va ai ai, ia mea uma lava. O lea so, o lea la tātou va ai atu ai, i va inga ia i le fio mai o Yesu, i se awala whaapitoa, mai le tusi lava o tānielu. Tātou te leo ese atu ma le tusi o tānielu, se ia uma ona tātou eli maadi e ina lona tamao a inga. E fe so o tailelei, ma aso, ma taimi, le te soifua, ma o wola ai. Wa tātou la atu nei ma toe va ai le tusi le o tānielu, o lona mata upe fitu, fai upe iwa, e o fai upe sfulu ma le tasi. Se taimi ona e tanga ile iai lau tuspa ia, e te va ai ile setting, po le background o fai upu i o le tānielu e fitu. Tānielu e fitu, mana tua e oe, o le uruai miti lava i le tusi o tānielu mta upu e lua, o le miti a Nebuchadnezzar. A o le uruai vision lea po le whaaninga mua nei loa e tānielu. I le tānielu e fitu se teimi o na whaalau te leina lea. O le sio manga po o tua atu o le vainga lea tānielu e fitu. Fai upu e iwa e o le sfunuma le tolu. It is the setting of the judgment. O le vainga i le sio manga o le whaamasinonga a le atua. Lea o lo whaia i le teimi nei. Lea fo i sa tātou talanoina na a mata i le afe valu se lau whaas funuma le whāti a na a mata i nai. A e whai taula i ai. O le vainga lava i e le whaamasinonga lea. Tānielu e fitu, whai upu iwa, e o le sfunuma le lua, mātau mai. Ae i le whai upu la e sfunuma le tolu, ma le sfunuma le wha, mātau mai lau whaafonga anga woe, i le wha toa le lei. Whai upu e fitu e o le whai upu e sfunuma le lua, o le tānielu e fitu, o le vainga i le wha masinonga. Ae o mai loa i whai upu patino nei e lua, whai upu e sfu tolu, ma le whai upu e sfu wha. Ua sui loa le vainga. Ua sui, o le vainga lea, i le toe fio whaadua mai o Yesu, mea kaeli lea na tūla i tātou suenga taruai, o le toe fio mai lava leo Yesu, a o lea la au maia, i to tonu o se vainga whaapitoa, mai mo le tātou suenga le nei, o i nā lea la atoa i ai la tātou vaai, ma tātou te whaaftai ai i le atua woe, i le whaatūlanga ina le lei o le ngangana le tuspa ia, i se awala tātou te maofa, ma tātou matua ofo te le ai. Mo fai upu nei e lua, se taimi e leo toe ma mauna o fai tauina atu lea. E iai ni vainga whaapitoa o iai. Tānielu e fitu, fai upe sfuru ma le tolu, ma le sfuru ma le wha. Vainga mua, e tolu ni vaenga o loo vae ina iai. Le vainga i le toe fio mai o Yesu, e tolu vaenga. A fo i lea to a umano u fai atu. E le wha solo a toina. E o lava i le toia fio mai o Yesu. Le fo i e tusi e tānielu i fo i upu nei e lua. Sfuru ma le tolu ma le sfuru ma le wha. I ona vaenga wha apitoa e tolu. E le ngata ina tolu vaenga. Ai matau mai le melo na lua le nei. E tolu fo i veape. O le veape o upu ngā yoi. O upu ngā lue. E tolu fo i veape, o loo wha matala ina ai e tānielu, wa ainga te tele nei e tolu, i le toia fio whaalua mai o le li whaola. Ma le wa ainga muli nei e mātou mai, i a tātou wanga i atu i ai, a o lea, pue mau e lau whaafonga anga. Ia veape e tolu, ma ia vaenga e tolu. O lesi me whaapitoa, o loo tu sia fo i veape i e tolu, ini taimi se tolu, 3 tenses. Te loana e te silofia. Tolu taimi, o e matau mai. O le mea lava le e se ai mea le atua woe, e pea no fai atu. E le wha solo atoa ina, ma fiu le tangata, fe ene me fitau i aile nei mea, a e fai tau, ma tai o e le nganga pa i o le atua, e matua e loa lava. Tolu vaenga, tolu veape,
tolu taimi e sua malia i le whaamoe i le fio mai o lo tātou ali. Le ala tātou wa ai ai. Lau whai tau atua mo e ia whai upu nei e lua. Hae a o tau atua noa pe a mai ale wa ainga mua ia ona e loai la lea. O le face mua lea. O te whai loa tu foi pe a tau le face lona lua. Se i o lawa i lon tolu whaafonga mai. Tani e fitu whai pe su tolu ma su wha. Na o wiloi whaaringa i le pō whaauta foi. Wa fio mai ao le langi o le pei o le atali i o le tangata. That is phase 1. Le wangata ina. Ma tau i lau whaafonga anga. Lona lua. Ua o foi o ia i le ua mai ana muao naso. Ua lato mo moli atu i ate ia i ona luma. Vaenga lona lua. That's phase 2. Ia whaafonga mai. Whiupu le sumal wha. Ua fo ina atu i ate ia le pule ma le vi inga ma le malo. Ina ia au auna ia te ia o nuu mātu nuu mangangana ese o lana pule o le pule whaavavau lea. E le mawai lea o lona malo e le whaumatia lea. O te loa lea sa e matua whaafonga le mai. O le vaenga lona tolu lea po o le phase number 3 lea na o whaai uatu ai nei. Le ala tātou talaina o na o le tātou temi. Phase 1, o le vaenga mua, to e whaafonga tasi mai i ai, whaauta foi. Whai upu le sfutolu vaenga mua o le tānielu e fitu. Whaauta foi ua fio mai i ao le langi, o le pei o le atalii o le tangata. Le ua to e whaitau inatu. Na e matawina le whai upu. Phase 1. E a mata lava i le upu whaauta. Behold, woe, o le upu whaauta po o le behold, e le na o se vaai pe on tātou vaai ai, na o na vaai ai se mea le ai, o le mea le o le behold, po o le whaauta i le atua, o se mea a whaali mai i le atua, ia ave atoa, ia i le ngata o le vaai wha le tino, o le vaai wha le mawhau, ma le vaai wha le nganga, ia matua vaai ai. Ma o le mea nai a mata i le fio mai o Yesu, i le whaupunga whaauta, ia ave uma iai loto manganga ma mawhau o tangata o le tua, o le fisili. O le hala le veape le tonu i, o le tali woe, o le veape, o le upu, a fio mai, coming, o e mata mai, e le o le coming, o le upu e au mai e le ngangana le tuspa ia, o le parousia, o le ngangana na nae tusiai, ia le veape e se le mana ia. Le u amata tātou vava ai iai, but what is the tense? O le ale taimi le tusiai woe, o lo o tusia le vaenga mua lea i le taimi o le participle. O te loa le te manatua le participle. O le participle i le fio mai o Yesu. O se mea lea, o se vaenga lea, i le taimi tonu lava o lo o tupu ai se mea. Sole, te whaafitai au le tuari i la uoe. Na te le au maia le toe a fio mai o le whaola po le tupu i se vaenga e le tau e sesi. A o le au mai i le participo. O le vaenga au mai i le taimi lava lea o lo o tupu ai se mea. A le whai mai. Whaauta. Na o iloa wa fio mai ao le langi. Coming in the clouds of heaven. Lai au mai i le atua ina. O le vaenga le na. Wa au mai i le atua mo oe woe. Ia tā ua i lo fina ngalo. E le au mai i sesi a mea. Au mai le taimi o lai tupu ai a le mea lea. Upu la vai tasi le tu si e whaaringa mua whai upe fitu. O lo a fio mai o ia mao o Yesu lea. E loa tu foi o ia e mata o tangata uma o le upu la vai tasi. Parousia coming. O lea e wa aia la vai tangata i le teimi le nā. Ma te ue rufu whawhai upe tolus fulu. La tau te loa tu foi le atali o le tangata ua sau. Coming from the clouds of heaven. Sau male mana, male mamalu tele. Woe. E ser mana ia ole. O le tala e au mai ai le taimi le tupu ai. Wha au Sofia neilo mo o malo wha naunga. Ta fia wa ai atu i le fio mai o le lii. A wā laia fio mai i le taimi lava le nā. O e mana tua le taimi na oti ai la saro. Le tua ngane o Maria Mareta. A he tau nuu atu lo Yesu. Whai mai le tala a Mareta ma le tangi. Le li ie
ana i nei pe o le oti lo matuangane. Fea le mele ave e le vaia a mareta. Ana i nei. E le o ai i le taimi lea iai le mele tupu. A o laiva ai tua. E te iloa o le tele au tangata. Mea le malosi e le whatuatua. E toe va ai i le whatuatua i tua. Le si mea tau o le whaupunga leo le. Vaenga mua o le phase 1. O le pei o le hatali o le tangata wa fio mai. Te si le fio e. A iai se si whaupunga po se suafa pito i sini na tau e le li whaola o Yesu pe ai evangelia e wha. E fia e wha suafa i nai o ia. O le suafa lea o le atali o le tangata. Mana tua foi aua nei masalo lo fina ngalo. O Yesu lava ia, he is fully God. At the same time, he is fully man. O le atua e se lau pasene le atua. A o le atua foi e se lau pasene lona i tū tangata. I evangelia, e si lie whaavalu se fulu o na whaingoina Yesu o le atali o le tangata. Aisha, e matuata ua i le li whaola. Le mafua anga o lona liu tino tangata. Ma tā uai o le atali o le tangata. Se i tā uai le tangata anga sala. Lea na ia saua ia maliu. Ina ia whaola ina le tangata. A o le tūsili lava o le whaupunga le atali o le tangata. O le whaamatalanga. O le atoe a fio mai i nei unga hoaso at the end of time. E a fio mai ai. O le fio mai leo Yesu. Le si whaamatalanga tā ua lava le vaenga mua e a fio mai o ia mao. E iei le ata whaatusa o le atua i lona vāma lona nuo Israelu maona tangata i le taimi nei e ave iai i le mea lea le whai mai iai o lo o a fio mai mao. O le vaia o le fio mai Yesu mao e ave iai whaupunga e lua e winga i le atua. E o fo ila le taimi nei o le popole o le lalolangi. Fe me ai e manatu nei i le whaupunga le tuspa ia e a fio mai o ia mao. E ave iai upu e lua mātau mai abiding and guiding. Ea, abiding and guiding. E whatatau i le presence of God. E whatatau o le atua i lona abide. Po o lona fio i maon tangata. Ai iai lava foi malana taita inga mātango fie. Ta whaafitai le vainga mua i le fio mai o Yesu, po le fio mai o Mekaeli, vaenga lona lua, mātau mai, po feo iei le veape, ai po o hafo i tūsinga, tani alu e fitu whai pes fulu tolu vaenga muli, ma le sfulu wha vaenga mua, le ala to e whai tau inatu, o whai o ia i le ua mai ana mua o naso, ua lato muli atu i a te ia i ona luma, ua fo inatu i a te ia le pule, malevi inga, a toa male malo. Ea, o le veape inei, o le veape lea, o le judgment, a wae whaangau ioi, le whaamasinonga le atua i le langi, e progress le whaamasinonga, o lona winga, o le veape le na, o le judgment, o le taimina le tu si ai le veape woe, mātau mai o le ua sui, o le perfect tense, wa uma le participle, a o lea la a fio mai Yesu, i le vainga fo i le taimi lea, o le perfect tense, o le sili, o le ale me whaasino i ai le perfect tense, la woe, o le toe whaasino le i tua, i se mea na tupu, a o le i a fio mai Yesu, o e matau mai le whaatulanga i le tuspa ia, o le toe whaate patasi le i tua, i se vainga i se mea na tupu, a o le i a fio mai Yesu, a le tu se ia le tani e fitu le vainga. O le vainga i le whaamasinonga le atua i le langi. O le vainga na le iai. A o le ia fio mai Yesu. O le uma o le whaamasinonga la uopele. O na fio mai loa lea o Yesu. Lea ua toi whaatepa ta ua iai. E a fio mai Yesu mo lo si le fia malo i loa. E a fio mai e au mai le i unga. Pe au mai le tau i o tangata. Lea sa whaamasinoina sa o ala Paulo. Lua konito mtau pe lima fai upes fulu, a wata tau te lau tutu ta ito atasi, i lungma o nino fua whaamasino, matali i mea na whaia i leo langa nei, o le ala, le mea lona lua leo te manao i e matau mai, o le whaamatalanga o le mai ana mua o na aso, e le aise si e whaasino i e le whaamatalanga lea, le ai asesi,
nai lo le atua le tamā. I lona nā tura e whaavavau, a toa malona poto, sili ese e le mataea, the omniscient God. O le atua i ei le poto, o le tangata lea mai ana mua o na aso. Tasi a le whaasino i ei, o le atua le tamā. E iei le mau te fia whaongaina, pau lea o le maue, e parallel, pe o whaatasi ma le whaopunga lea, o le mai ana mua o na aso, whaafonga mai di salamo e fitu whai upe sfuru ma le lua, a o loo atua, o loo lea tupu, talu mai ana mua, tala lea ta vita, a o loo atua, o loo lea tupu, talu mai ana mua. Woe, o le whaamau ninga o le mea nei, o le taimi lea tusi e le vainga lea, o le perfect tense, o le mea whaamau ni ai, o le mai ana mua o naso. Eisia, whawhia nu whaamaunia. E whaamaunia ona e te manatua. E a whio mai Yesu, e le o lalo nei e iai le atua le tamā. Le mai ana mua o naso. O le atua le mai ana mua o naso. E a whio pe alava i le langi. Tasi na lea whaamauninga. O lo o tusi le phase 2. O le whio mai o Yesu. I le perfect tense. Mua. Tupu le mea whaasino iai tātou. Ia ona whato a whio mai loa leo le li, manatua. Ua tu ina atu e le mai ana muao na aso i le pei o le atali o le tangata mea ni e tolu. O le pule, o le vi inga, ma le malo. Te si le fia o el tani e fitu, a mata mai le amatanga le whaiupe wha lima ono fitu. Pe ai vava ai ai. O loo ta uai malo le lalolangi. O loo tau ausi. O loo fi nau pe i lava foi o le taimine nei. O lai matua tau sini o loo tau mawhai i mei e tolu. Mua, o le pule, o le vi inga, ma le malo, mau e. Lātou tau mawhai e whao mai le atua, whao mai mei e tolu, ma le manatu ao lātou, ai e tū mau, tau mawhai na ia tū mau. Peita i ane woe, i lei unga, muri ane, e to e fo i lava i le ta tau maono mei iai, mei e tolu, o le pule, the dominion, ine ngate leo le vi inga, glory and praise, whapena fo ima le kingdom, po o le malo, e to e ave lava lea i le atua, o ia le whai mai ai, la tātou mata upu, o le pei, o le atalii, o le tangata. O te mana o si e to e whaafonga mai lava, e le i whaumaina, la tātou mata upu. To e whaafonga tasi mai lava. I le ata mai o le whaatūlanga ina e le atua o malo le lalolangi. Se i tau mai lava i le tumutumunga i le malo le e toe ave i le pei o le atalii o le tangata. Le e whaasolo mai, mana tua fo ina wa ai e tanielu e fitu o malo. Wa le au mai sa o yata o malo, e au mai i yata o manufe ai. Tai peila o le nei, tanielu e fitu fai upe wha, fai mai tanielu. Na o iloa le urua i manufe ai, wa lua e nei le sami, e pei o le leona. Vai, matau mai le upu lea, e pei. E o whaatasi ma le whaopunga lea, e pei o le atali o le tangata. A wafo i le ave i malo. Malo mua e pei o le leona. O le malo leo Papelonia. Lua tanielu e fitu fai upe lima. O le manufe ailona lua nei loa e tanielu. E pei o le urosa. E pei o le metafor. Lona winga o le ave iai o me taima peresia le na. Tolu. Tanielu e fitu fai upe ono. Manufe ailona tolu e pei o le na Mary. O le malo le na. O e leni molona tū le mai. Tanielu lo e fitu fai upe fitu ma le valu. Matau mai se mea lea la asui. Wa le ta ua mai i le manufe ai nā rua, e le manufe ai matautia e le se ingoa. E le ta ua mai le upu pei. A le malo na Roma. Le malo, whaatu se le manufe ai, fitu o na ulu, e se furu o na nifo. E whai mai whi ipe valu. Na wa ai atu tani elu, wa to ulu pe ua whai e sea isi nifo e tolu i lalo, o malo i e tolu. A e tupua e ai le nifo la i titi, mātau mai la o le whi ipe valu. O le nifo la i titi lea e whailo na ngutu maona mata e pei. Le atu a oso mai loi i. E pei o le ngutu ma mata o le tangata. O e matau mai la e pei, e pei, e pei, e pei. A e so o lo le tangata le nifo i titi. E pei
o mata ma le ngutu o le tangata ai so o loa mawhaiu i le pei o le atali i o le tangata wa fia mai ua toe a watu umalawa i a te ia o le pule o le liinga a toa ma le malo i e eiloa e sili ale malo o le tua wai pe a ta fai malo ai e te sila fia a o le pei o le atali i o le tangata o lana pule fai mai tanielu o le pule e whaavavau o lona vi inga o le vi inga e whaavavau o lona malo foi o le malo e whaavavau la wha uma le tātou mita upu wa uma feise lua taimi e lua participle perfect tense o le vaenga lona tolu tanielu e fitu fai besuma le wha vaenga muri muri nei ina ia au auna ia te ia o nuu uma ma atu nuu ngangana ese o lana pule o le pule whaavavau lea e le mawai atu lea o lona malo foi e le wha umatia lea o le ala le taimi le tusi ele ve ape ine wa uma le perfect tense ai wha ai ulona wa ainga i le fio mai o le lii i le imperfect tense o le ala le winga o le imperfect tense e le to eva ai i tua i le taimi i tua ai le ia fio mai Yesu a o le taimi le nei o le vaenga o le imperfect tense o le vaenga le i le lumanai pe a uma le fio mai o Yesu o e matau mai woe ia te a ua ia woe te whaftai whai ngā mea le tua te whaftai le fionga le tua a wa umana va ai i tua i mea na tutupu a fio mai Yesu a o lea la va ai atu i luma o lea la le vaenga i luma o le vaenga i luma lea no whai tau ina atu nei e au auna ia te ia o atu nuu uma ngana ese ma atu nuu e te silas fia se mea i le au nanga le atangata o le lalo langi ina ua fio mai Yesu o le au nanga la whai e nuu uma ma atu nuu ngana ese i le pei o le atali o le tangata o le toe whaafo i sia mai lea o le tapua inga matau mai worship a wa o le upu worship e sau mai le upu whaaperetania o le worthship le ia sesi worthy is the lamb pepe o le pese he is worthy to be praised na o le atua le ana whao le tangata ma vatu wha ma losi a te ia le tapua inga a o le au nanga la tangata i le unga o le taimi pe a fio mai Yesu e toe whaafo i le tapua inga tu tasi i le atua le ana o ta ua le whea ua le angelu mua ma i au tō wifo i le na whaia le langi o le whanua ma le sami a toa mapuno vai le ai e le toe whao ngai nei ni whaatusa man tupua le ana a mata ele tusi o tanielu e lua i le tupua na whaia Nebuchadnezzar le tanielu e tolu ma lana miti i le whaatusa le tanielu e lua le ai e le toe whaatanga ina e le tua la a toe whaafo i lava le vi inga o le pule male mana i le tua so ofisiri atu wa e sauni mo le participle te va ai tino i le fio mai o Yesu perfect tense va ai tua imperfect tense mea la atu tupu pe a fio mai le li e le fatau va al fatu langa ina le toe fio mai o Yesu ai se mana ia pe ata awai e te le fia faiana i se tasi o yo o tafa o lou ainga po o lou to lua ma neia le malo le tua ma neia le toia fio mai o Yesu fa manuia te le atu le tua se i tātou te talo sua malia ua fionga le tua e ui lava i ti ngā o le olanga ai tafi e sea e folanga matango fie ai meise o lou toia fio fa lua mai fa mautu atu i fina ngalo ma fa moe o tangata ia mātou sauni mo lea wha moe ua le o toe mamau talia maia i mātou ioua ao o na lou lava sua pele Yesu. Amen.